Oh, God. Oh, God. Osuruni asaseyefo Udi kron krono ereye na wanwejuma Yaso washe na ye hunuse Osaa ye radio dia Osaa ye Osuruni asa seyafo Udi kron krono eriye na wanwejuma Yaso washe Oman ye Yahunu se Osaa ye Radio dia Osaa ye Oine yaso washe Na ye hunu se Osaa ye Ajonya media Osaa na se Inana Otisewo Adini na sutumfwe Inana otisewo Obiara ne useda Who is like unto thee O Lord Who is like unto thee O Lord among the gods who is like thee You are glorious in holiness fearful in praises Do his wonders, hallelujah. Enya minimo. Why now what is a woo? We are cron wa ni onyamu. Na ohu ye hunsu wa ye yimu. Oria wa di hallelujah. Hallelujah. Wototro bonzio tonzio bonzio yenzio menzio nyankropon. Watwatwanku bese yi adotwe di ampo katachie. Asawa ansa obi nsawo. Wani ni wachi obi ni ho. Asanse udemufua. De wo kana bam. Ade wo hye ne gina. Utumi eye tumi kase. Ahoden etwifa ahohom so. So kasa osoro asase enflama epo ensu nyina da ebre wo ho ase etie wo ne odafofo akonwa na tena ase kasa woso wontaba mu him kenten krenchi tujatana kokone na ma atamfo hwia se wo wanim esusuye nyekwa na agina tuo boni nyina ransai yajiwudi esansi yenim se wo a wo hye ne mapase a wodi kwawie ye pa no ene wo awurade ye nya nkropon berafo me gidi ye se awurade adon ho ye
Na bibia so ekoso ye o abrabom. You will take this opportunity to thank God for what he has done for our lives. Not by getting rich, not by getting house, money, or whatever you think is a material things, but giving us a life to live, to see the day, and even to see the end of the day. It is a great news, and it is a blessing. I want you to thank God, as I'm thanking God on your behalf, and also you thanking God on my behalf, that we are most grateful for what he has done for us. I welcome you all to this great platform. My dear, I want you to help me today. There is a message we need to send it across. I cannot do it alone. I need you. I need your help. And the great help I need from you is that you share this program to go viral. You will share this program for others to join us. Any name you can tag, anybody you think you can send this link or this, post to for them to join us. I give you the privilege and the chance, the mandate for you to do so. So please do me a favor to share this program so that people will join us. I thank God for your life. Kyei-Duah Judas. Kyei-Duah Judas also was some in Morocco. Susuka brofo na sa campo no omonte brofo. Okuku seku. God, please, we thank you for giving us pepper mouth, aside laugh, aside life, protect. Okuku seku. I say, God, please, we thank you for giving us pepper mouth, aside life and your protection. Kayla Light, Kodom. Yes, that is my daughter. Yes, Kayla. How are you doing, Kayla? You say, hello, Dad. Hello, Kayla. Yes, welcome on board. Yes. All right. Bajim Bagana, the two evils, Agradaa and Obofour. Francisca, Agradaa, your boss is life. Oh, yeah, Monkache ni se, Monkache makora ni se maba, omra na ne boss aba. Na on share video no. On share with Jimmy Crowd, on share video no. Yes. Yeah, Sabia, I have indeed given myself a job today. We thank God. I'm a full job, so no problem. Yes. Emily Anochua, Manasseh, you have sung my song. All right, we thank God. Sarah Sam, hello Manasseh, hello Sarah. Yi Levy Van Dam, Manasseh was somewhere in Morocco. And ye na omo bodam kra, omo ebeshiye. Oh, yesterday I couldn't come on live. Forgive me for not showing up yesterday. There was so much and I needed to attend to a meeting, and at the same time, we do a lot of things. So sometimes you have to, adjust yourself for the time. So sorry for not coming live yesterday, but today I'm here. Today I'm here. I want to encourage somebody that though we pass through many difficulties in life, we should not give up, because life is not about what we couldn't do so far. It is about what we can and still do. So never give up. And if you don't like where you are, move. You are not a tree. I hope you understand my word. If you don't like where you are not a tree. Move. You understand? We thank God. You are watching me with fake account, and you are commanding me to show my face.
Don't do that here. Do you hear me? Thank you so much. All right. So we thank God. We thank God that we are here. The one man you got to believe in is you. Yes, you made some mistakes. You failed sometimes. No matter what mistakes and failures you had, they weren't even close to mine. But in the end, I believed in me. I believed in me. You can choose not to believe and feel good for a few minutes, or you can believe in you and feel better for the rest of your life. For the rest of your life. So I want you to believe in yourself and believe what you're doing and know that there is a great light that is going to shine at the end of the tunnel. So I want you to focus on the great journey that God has set before you. Me ma and then me the idea be and I'm counsel. Me den sempa and I'm counsel. Maka sembi achire Ghana for sa Agradaa went to me sesa. Na Agradaa wenyankopon emfre no. Na ontimi so enye wenyame adwuma. Me bacho share no ewo form yenguso ne yen share. The share is down because never se me hona no eden pa. Share no ewo form, we should share it. Yes. Share into groups, into WhatsApp groups, everywhere. Share it and let's move on. Because we have a great message to share today. Very great one. A very great message. Agradaa to me sesa. Debi. Untimi sesa mani yeye. Onye obi obetumi asachira na adwene amana yeye. Maka sembi achira mo se Agradaa wakum ne ba ende de bia mekan no eno na won pese obete ma de bia obete wakum ne ba eno ode ne ba na ko gina sore no di Agradaa ebe ye nyina Benjamin me pacho when you are here focus on my program my friend Benjamin focus on my program. Church will be a dimamwa. The sorry betrano ma me planning me program maybe. So don't come and distract me here. Do you hear me? Let us say. One thing is Agradaa atnase and what who say Sika gari ni mwane dia and ya dia wo be ye or the Bible ebe tubo som no so. No you soon adwene wo man Ghana so. Na waji sika di mobrofo me no aye ni ati kura de ebe den e mobrofo ene wo baji wo sika die mobrofo ene wo baji wo sika die na eno na Agradaa tenase hu ni se asore no benya nipa etoda age se wo de abosom eduro eka ho edi se de na wo akomu a oye duro ko tu nuro tu mbosom ekunkum krofo hwie moja gu ye ma bosom frefre ni pama no mo de ye sika gari bu Ghana fo no wo fa sa kwan na aso na wasan kwa kopɛ abosom asan e de abɛhye na asɔre ase na atwedom e de abrɛ no rena Agradaa tenase ana wo yi ni ono ankasa ne ba okune firi wiase odo okra tuntum e de si akoda no obra na ni kunu oduro ekra ebra na ni kunu no eye ni kunu no ebra na oduro eye ni kunu no na oduro kura nim se Agradaa esie abofra no ero na mababa de na di akire Ghana fo Agradaa ntimi fa ne ba ne nkire ye na nkire ye kira Ghana fo nyila nyintum se Agradaa kum akora no e na ode na ye sacrifice e wa asore ho na eniema wo be ye woni church ho ne de airtime wonya hunu hwe me di ade bi kitua bi kire osese ya ansa na makomi program so me di ade kitua bi kire wo me di ade bi kire kakra bi na you see who Agradaa is mami we
otu nuro woye bonsam woye beifuo ontimi nsachira ne nsachira china evangelist na wode to ne ho so se wo ye no oboa na eye adanko ka edaada akra aha eye adanko daada akra eye koliko ena na wode ba be yen monhwa de bi se Agradaa ya de bi ni nuro na wajeje no ohun se sankrofo we no ubohunu ya je handkerchief na omode niema gum ne ye huhu nkrofo so na ye jimi hu de obeka bia na odi nachi monhwa de bi Agradaa gina ne puppet wo ye wo de obia ten na ni din na wo hwe video ya me de kire we very short. But ushe video ya, you see who Agradaa is. Mami we misi we beifuo we tu nuro. Eno peso di nuro no eye niema. Kwaku Obofour ne meyi ne mebi a kire yembe hwo. Obofour ne memo yema hwo ne. Sema me de nam kwanso bana no den. Na Agradaa gina he misi mo hwa dibi. Wan hwa uhu de me patch ne. But wo hwe sa video we keka. Bisa wo se edi ade na Agradaa ekura no woni nsemu no. Na die nyankom ade na oye ho kakra no. Na oto de ko hefa. Handkerchief white ne die ne wom. Nyankom ade be na ogina puppet ho a wo ye. Evangelist o. Nyankom ade be na ogina puppet ho a wo ye no. Monfre bi nia na brown emame na ene me nkomo a me be die no me be kire na de bi me be kansem bi a kire no pa me be kansem bi a kire no pa monhwa de bi ha ade na me yi kire wo no so wan ye careful a uhu Agradaa me say odi abosom na odi ye adwuma. Agradaa abosom na odi ye adwuma. Evangelist enka wotia konwam o ye frɛ wo a na nka ukura wo Bible na wo preachi. Agradaa gina puppet ho no monhwɛ chant ade bi a wo ye okita handkerchief ade wo handkerchief num ena oyi ade na ode ne safefa mu saare wie na ohuye opeteye enti no ebegu omoso eti obi bi owo bi ya na obeda na ujimifo de obeka bia bedi nachi wo de monhwe Agradaa ansa na monhwe ade a opeso ye monhwe ade bi monhwe Muwe. Handkerchief no yire firi Agradaa nsem. Handkerchief na ekita no yire firi ni nsem. Oto ya nkogu baabi ya. Oto ya na handkerchief na nkogu baabi ya. Besi Agradaa watu nuro. Ena wode ba be ye asore na opese wode ye no. Na enye adwuma na enye adwuma china. On se hanki na oto ye no. Camera no call ho, hanki na ngogu fom. Ankoto obi aso, anko obi aho. Agradaa ntimi medada obi awo Ghana ho. Enduro kura maka mo ni Kwaku Obofour ka mo tamabo ani a. Mode epesa mo betena Ghana so no. E ka kire mu plane. Manasseh the way change agise mewu.
agye me megu asɔre na Agradaa wo ye no eye nduru asɔre eyaza wokum wo ba obi a wo se wo de enka wo ye sempakani ene de ogina wo puppet a wo ye miracles wo de handkerchief egu winsem aye niema gusu awi ato ama na yira o ye miracles na we da free se camera da wo so Agradaa akomade na akom niema no eno na wo de abewura sori dem o untimi ye nyame adwuma nne enye nyame adwuma kyena wo ye okonfo wo ye osofo wo ye okonfo ba to me share program no mo me share pa wo ye okonfo bini aba na bra aye program bi me boni tew na ma commensem so pa ene me wonsem wo fia mini aba na bra aye program bi na program na oyeye no omukofa papa bi ko mo ho ma papa ne te wo na woka okwa Agradaa ho kwaji ni sika ade a omode aye no manya video na mbo ha but mo ma me address issue no sharp na ye nkode a akaso de tie nie obi hwe program yon ka kire Kwaku Obofour so ontwe me na fidie pa na ne me wonsem bibire ka kire no wonsem bibire ka ne pa yes de tie nie papa na wo call ye na brown program no so no Agradaa de odi ye no no Agradaa esu ene ne ban a etinimu na odi aye ni pebebre na odi a record ni pebebre na odi a video ni pebebre edana me di Dominic ene Andy eko Agradaa fie no sanye me na meka ho a enka obeye omoade pa na ye free hono no ena Dominic ebe yi secret na tum sana Agradaa di kan ama Dominic aba dia wudi nya Agradaa di nya Dominic ne na meka kire mu no Agradaa frɛ Dominic ema ne bae se Oman ade Dominic bedru ya pe na omode ne ko share dan bi mu ena matwomanfo ye di tuo si ne so ye bro abrantie me asen we na me be kan ya e ma me papa eja Bempah krampo ni me nya problem because ade Agradaa ye no na eye evil eye wudie eye bonekase ena Agradaa edi Dominic ewura da bi mu omutwa ne ho hia ye di tuo si ne so ene yesi kase opambo na simmegu Agradaa ni mase we na simme ya Agradaa sei no ma Dominic kika ansam ni nyina awie ye no mudi tuo si ne so eno na Agradaa mo bu Dominic man ye mra oma ye di panie etwe ne hu moja ni HIV ni AIDS moja ye de wo abrantie no wie na owo na tikose ko Agradaa free di boni wo wiase nye no enti hwe se all passem e di ahye papa Bempah na all passem di ahye computer man akwasi ampoza computer man me ka kire wo Agradaa we ona ho ye jimifo onye obi a o wo computer man ye ka adwuma hyehya woni ma adwuma hyehye entrance ma kwasi aba we fo ani mu ye fom wa Ghana ho computer man entrance ma Agradaa kwasi aba we fo ani mu ye fom wa Ghana ho wo ye bema na ye memasem unkoje ne kaprede ya na ye memasem woni ni suma si dwadie bi a obeba begu ani masede a ene ye wo memasem na Agradaa wo jimi tuna wet mami we so tuna di si wo so na wan sore na wan kenya wo ho a
na opeso oye dia oya na Agradaa na wieye na eba Agradaa na wieye na eba na wieye na nam kwan so eba na wonim dia eti Agradaa dia odi ye Dominic enu abi ena omode ye papa na okọ na bra no program no so no enu abi na omode ye papa no omema ne body guys atwa ho ahia ne ye di tu asiw so ne omaka kiro se kasei wan ka atu ni siw so ye kum a enko ba bi ya sa na wode ye kum nipa bebre usika so na wo ba ne ho na so ye so se be gisika no na omo chukwo sheda bi mu na omo di tu asiw so se kana wan ka omo tim bo tuo ne ye de wato anadwo 12 na ne nkura na tamwo ne yakoto atwene Agradaa ye wudeni na okum nipa wo ye wudeni oba me kan sema kira Agradaa me Agradaa me na mampena samu da o etina me ni nkomo saa eri tina omu ni me hwe no Agradaa sa me ye obi a me ni didi nkomo a kan sema obe bro so kura nke bi ni ba na me man a chance because me ben na me hwe ne niam a wo ye no na me hu say ye kase wo bi ye wudini na wo ye evil a Agradaa wo ye evil mini abana na bra ka asem obi bie no a wo time wo Agradaa obi ya nchiri wo ya abode wo ye nipa but ye time wo suban ye time wo ni ye time wo mfini be ye tewumu no ye time sa sunsum no ye time wudie unyi nipa papa na sunsum papa tewumu hwe abayigro bi a evangelist ugina pulpit a wogro hwe abayigro obi a wo se wo beka asempa wo ya sempa kani hwe abayigro sema wo Agradaa asore so mo start di adanse me ba mama pipe mpaebo de nyame ya ma meni me si niema Agradaa pese wo ye no emirika na wo tu no eniema wa condemn asofo ni nyina na wo ba be ye because eye fake ejuma na wo be ye wuntimi ye original osofo da wuntimi ye genuine man of God da woman of God wuntimi ye bi anka wujina puppet osofo a obeka nyame yasem eye mfifire na etew na wakase wafa hanki epepe wanim eye mfifire na ete Agradaa o ya kase bi a opepa mfifire baby ogina kura condition bo baby Agradaa ejina na condition bo mfifire bi ante no otiwe a short day 2 minutes wo be hu se de nanim beye na ujina puppet hwa abayigro bi a wogro hwe handkerchief no be yire firi ni nsem hwa abayigro temu mo abayigro Agradaa egro adia ma amenete ojina wa wo ye e ya bo ansam gro eya bayigro na ma amene gro saa no na enipa we gina sore se wo ya ade e de amawo oba jimifuo we eti Ghana for me ka asoma kire mo Agradaa be gina ho obi say I should play it again okay mo ma me mo bie mo na mo hwe Agradaa be gina ho na obebo audio bia e oboa e ade a ono ankasa ene ne nkura na omudi tuo be si papa no so na mo akire papa ne de wonka because oba bebo na ode egu papa no anim ase
It was where Adibia or ye. Or 2 handkerchief no. Handkerchief na nkogu form. And na ankogu obi aso. Omo mudi asano kura hunu handkerchief no. Omo mudi asano kura omo ahu. But God so good say camera no ekoto ho. Eti hankini to form an kebe hu. Eyire firi nanim wa. Oye se auto na hankini yirae. Eti sa akomniema na omudi ya asore no. Eno na Agradaa e de abewura asore mu a omudi ya abosom no. Odi abewura asore mu a wo ye no. Eti mami we me bode wuro kire Ghana-fo. Ka kire wunuanom. Na eya na eye me desan say me hu ni petitire bia hunu obi a nani abie bia ote Agradaa asore ho. Ne momon kurasefo a omuni social media no. Ye nuanom ye mere wafo ene ye brothers a omuni social media no. Omo na yana misumo omo. Because over TV so no can they don't know what is going on the social media. Na obekwa so no sofo gina ho se another Agradaa akomodwuma na oboye ne se yese awanse na woni hwe kroposa ne nsem. Obi ni ho no obeye komfo a ontimi nye magic kakra bi ma wo hu da. It is there. Apart from omusika zane ma omoye no, there are certain things they will do it na a surprise. Yes, it no and na be ma obegine die. Obetumi de ade ato na ade na yira. Obetumi de ade akura na ade na yira. Obetumi ato abro no ma na yira. It there are certain yamane bo no ma abaye ni abosom no, they have it. Na eno no omode scale nipa. Eno no omode ma wudi nya believe woni mu. Etina Agradaa bosom a wakotu ene adura wakwagie ne ba na wakunu de na hya asore na se no Agradaa niema wo ye nyina no eye aduro niema abosom niema akom niema abayi grow na Agradaa ne ye bedi no Ghana fo ni na ho mesi wan hwade o ye wo hu da wan hwade o ye wo hu da. You see? Omega Queen Vivian. Also sometimes the abosom also like hype. Wow. Thank you, my queen. Thank you so much, Queen. You are doing a wonderful job for your brother. I like that. Thank you so much, Omega Queen. Mami Ngege, you are doing a great job. Yes, you're a great warrior. Yes. Obaya Asatwano, when I say the mouth. Yes. Yes. Witchcraft. I bet you grow na Agradaa ebe did ya chire yen. Na wotwe di ampon e na epa na hontoma. Israel nyame e na egu Agradaa anim ase. Eye Awurade na eye Agradaa asaba. So wonim a enke wajai. Mefa akwanya we so na me twan amadoma ba. Mefa akwanya we so I have official video. Enyame yadoma Saturday I will do official video live and I will tell Ghanaians something that people doesn't know. On this great platform and on this wonderful show, I want to take this opportunity. Na me de enchia tieni yipa we eye greetings eye enchia. Edema me papa eye eja Bempah. I know I'm a son, my phone, but minim dia meka Saturday minim. There is a serious video a Saturday and I'm very video no. But ene me de enchia emma olumai. Me de enchia emma me olumai ene. Na ade ti a me chia me olumai ene ne se. Mahu se Kwaku Obofour betena ase a. Na oye video no o kan kwasi asam bubu akutia. Ema bi tia papa Bempah. Owia no aka se obi ye video na obo papa ni din a ono de beba ono de bekọ papa no so.
Kwaku Obofour, I mean cancer chiro. I will not use the word say eja Bempah mafia chen. When I also ye mafia. But eja Bempah ni asase na wote so no e chen. That is the word I will use. Kwaku Obofour, asase na wote so no eja Bempah wonim so chen. Abrante obebra ho ase abra ho ase o. Ekokotisem na wo ye. Me ade mi chiri ni so obi ya ade obeda me. Untimi kan kire me se me Manasseh me obi panyi na tese me Manasseh. Untimi kan kire me se mama nchia eja Bempah. Are you crazy, boy? Mama me nchia me boy eja Bempah di amode beba eja Bempah so. Na Agradaa Jimmy for about to tough for phone. My father, his picture is here. Let my funny insult to no trench. We do this one, I will give it to her. Na Agradaa be jina ho. Obi ba no obo papa ni dia. Mo ba be di dinatem. We jare. Wo kura mpo wo so pese obi bo wudin. Nkokwobo ni nturum kankanfo kura ba na ebo wudin a. Woto na hurihuri. Woto na hurihuri. Wabe jina ho say obi mo eja Bempah din. Obi mo eja Bempah din. How dare you? Me say I have official video maybe ye. But I want to take this opportunity to send my greetings. Say papa, me be fie abeka sama kireo. Na we eye enchia. Ti say dia me bo kokoko ansa na me wura fie no. The Saturday ena me bo mama ne e. Ena me de nchia emma wolumai. Baby papa wo bi anyini che. Akura me sira wada roma men kasa. Oba mia na mkofa baaye. Mia na mkofa baaye. Na mia so na megyina mu sa mmiri. Sira se de obi ade yew ena minti. Ya Agradaa beka bia na minti. Akura men kasa. De Kwaku Obofour beka bia na minti. Daddy, sira wo men kasa. Men kasa. Na ewiase no dia ya kan say dia odi ayi ba afie no ono aso na de mmoboro e ba afie dia odi ewo ba afie no ono aso na de ho wansena ene ho mmoboro e de ba afie enwowa e ba afie na minim say Awurade e be kon okun ama Israel nyame obekon okun e de ama wo di obi ekabia wonka atambi obi edi obi awoni me kura pa me ya obakura me bi etwa mu no ma no tia wubi na wonyame ene beka wasem e de ama wo so wo mo me pa me mfrɛ wo wudi mi ni nkomo nenso da sani tim tena se kyekira asem de hyew oda sani tena se kyekira asem de hyew wonyame ne be di wasem de ama wo enye nipa Israel nyame ne be di wasem e de ama wo na enye nipa Ewurade ne be di wasem de ama wo na enye nipa de odi ahwede e ba afie no ono a na de ono so de wansena baae etimia na mekofa ahwede ne baae e na me de ho wansena ba ahwede ne besa na wansena no beko nti akora kan akoma to yem na emomu no da wunyame ase se niema we nyire pie na ma wo hu asane na ma nipa ehunu enipa wo ye ewo enipa ni so eni nyame ye ni so adekese adekese edi akora me chia wo ba bia wo bia e chia wo pa me di nyame chia kese ede emawo ene anwumre na makasa akokora didi na nom na da na bibia ka akire bia na Awurade beye minim se oba ne me ompomeda mafum kra obetene me machie mpo a odi mbesi de ese ne fata etimsre
nyakoma na bibia be Warafo nyame nhyira pa na onye okese Kwaku Obofour etupo wumpo machia me oluman no machia no na no Obofour kan se bi wo so aba me fie me mo na asem na okan na muntie bi na mutie wi a me ba be yi ade bi a kire Obofour na ma kire ne se ewi ase obi anim obi adem eniama me mitimi yi a kire Obofour ne yembe hye no Sama me be boro so ne no yembe hye no video we my brother da ono nanu masem wo see obeka duru ba bi se yanka nkire osofo na sofo ne se yanka nkire gya Bempah se me na me kasa no wonim my apartment number okay wi a me di ni be wura ba bi na makohwe ba bi kro na me am kire ne ba bi kro me na me ka kire muntie bi na yenko Jesus. Ukotompo phone chantro. But that was you. Sawa mama yo this year. Amana tuoni ajina tu bebe ningina wa mana mamu. Osusu yo. Anyina. Oshisha yo wa mana jiragu. Jesus. Oyo nyame basakuro. Nadumu na metiase. Osi sucha ya wanya wiu. Uwa bibi ya nkanyana. Anadi ya chum. Wachira sone say. Uwa bibi ya edri ya so. Ananu abatu wana 18 for to bio. The new 18 is about to vote. 16. 68. Let us vote. Original. Na agibi fonko di pano. Pano nso muni di agura. Onyame na ya dai. Tumidi obi anu obeti agidi abade aka free yansam. Me na me ka kira wo be kodi atiase. Odi pa nya dai. Kasa ni jaka sia ni jaka na di akire. Akire ya urade apese. Ya ha ya ho ya kasa wi ya ma ebiem. Onyame be ma ne nsa so da. Me tu kwantire wisini afi no ma be du be de wa ne pese wo ya no. Anu akwase wo ya yi. Anaso wo ya dai. Urade a wo hwedwuma paase wo tu mi se wo de kwa wi ye pa. A wo de bre pam. Yemo pa ka de wonim sa wo ka wo boa to ye so but awurade awretofo no no obedi me no ntam asem ekonto posika de obedi o na kwanta na ka no sum ya awretofo wo tua kra ka betua ka amen me di aso wasi Kwaku Obofour de oba wudu bia de me mra maseda nobody bomber any woman that can bring me down nobody because me so asempa me di ni Kwaku asempa me di pa de Kwaku asempa me say go to hell. Kachira was off for an apartment and the number. Aha penny hear me. Aha, and I hear me. And then I maybe can't check Kwaku Obofour Manatia Simbi. You will read for Casa. You will read for Casa. Ah, so Casa. Na obe Jimmy 14 Chenya. Would you say or Kenyan Sassam? But when Yansani bia sutia, uhuni say, where ye reef for Casa na ye a Jimmy for Casa. Kwaku Obofour one Kenyan Sassam or Ken Jimmy for Casa. On Kenyan Sassam or Ken a Jimmy for Casa. If you said, you tell me Casa actually when ye. And who so you smart, and I'm a dream so about for Waku Pao. Na me dwen so wa kokoduru me se wo wa man krado na wo man be dem me no obegina ho e kan se wo dem me se me ye be ma me kan Rev Obofour asem biem ka me hu no me pese mo ye ade e bi nsi da na me hu no eni ntina me nja wo mu no ade na wo videos a wo ye kokoti ni nyina no wa delete wo videos na free page abrante sa wo hyehyɛ wi a na wonum sa wi na be wani so a ye judge me no
So wo sisi wie na wo buru wie na betena ho no ma ye jajimie no. Na wo kokoti too much. When you be asa obema. When you be a na ye sikentia. And mo bu nkrofo nam kwambone so anya biye. Enti na mamu hunu mo se mu ye obi. Kwaku Obofour say winim meme house apartment. Me ba cho mate. Kwaku enura me ba ufie. Enura me ba ufie. Na me kotwen wo. Me kotwen wo Kumase. Me kotwen wo Patase. Na me koye no. Me tena se twen wa. Na wo ma. Eti how me taking videos. Kwaku Obofour me na wo si wunim me my apartment number no. Me minim wo dem. Your friend Manasseh the word changer. Me na wo si wunim my apartment number no. Me minim wo dem. My friend, Mama Cousin, don't joke with me. And joking with me, oh. Kwaku Obofour, we have videos and me yama ono. We naked videos wa ubutu oba so me. I will show you. I'm telling you. Share. Me si senye se bia me page no ombe blocking me video a. Me si me make a video live. Our bar a video I won in the tower wooden war. I'm telling you. Share. Kwaku Obofour. Me see me enra me kotwen wo Kumase. Patase. Brother man, asie ho no. Ufie we ho ene wo. Me kotwen wo ufie ho no la. Me kotu hu nua ba no. Ene ne ma no ene wo ho. Nanama, kotu awura ma use nanama, ene ne ma no ena me kotu wo mo ho. E ka kire abebu ne mabu no. Me tia buru kire ba me se me ba ufie. Aso na me ka kire wo no. Me tia buru kire wo ba me se andura me ba ufie. Kwaku Obofour me se adwuma na mo ye ne me I am the king. Ebia na wote yo. Na wa mami ehu. Sha. Me si mi wie mu ho adwuma e da me losing TV for me yo mu ho adwuma no. Ghana be da na ebutu. Mudi mi niam a me mitimi ye. My wife is here, Mama Chiano. Erica Dawson, word changer. Obofour, be careful with my husband. And I'm a yira catcher on us. Be careful. You're careful. Kwaku Obofour, me catch no plane. There's nothing you can do. Would them help me show video kit to Rev Obofour? Or horror new. Kwaku Obofour horror me show the kit to heavy. Now me wo videos. Me wo videos are no a ding ekurame. Would them wo bed, would them wo video, me wo video how do kurame. Your friend Manasseh the word changer. Your friend Manasseh the word changer. So ya niema me bie so akire no Kwaku Obofour da wo na wo. We yem be hyew. Memo yema hyew se hwim. Sha. Urade. Basaa, boni akra we boy we say di we wiase no. Enye boni ketwa. Kwaku Obofour. Obey sisa. We jansenfo awudi a, jansenfo awudi no. Kwaku Obofour, wa ware second wife, Ghana fo nyina ntie me. Sa bloggers no twetwe sika mo sa GH page fo na se fo na. Mudi Obofour nsem sika nti Jimmy mo na no Agradaa betue sika ma mo. Na wo Rashad, wonu mo nkura mo te hono. Mo frame a, na abrantie bi akasa. Mo ye nkwasiafo ma me wate.
Mojiji nkrofo sika di wi a na asem ba na mo dane na mo ka ne nsɛmhunu. Agradaa ba na wu me de akora na be kire ene de mo ntimi amfa antodwa. Ne ba panyin na mo kofa ne baaye. Wo de mo tena ase na mo blogging work na mo ye no, mo fa fake information sin kwa manipa. So mo say mo first account o mo gi free mo nsɛm. Mo nyire mo ho. Mo nyire mo ho. Hwɛ. Kwaku Obofour. Nkrofo no frɛ wona ye bisawo na ye tese wa ware wo so won ware ye. Me si Obofour wa ware second wife. Ye frɛ girl no Mami Lizzy. Sale di no ne call UK no. It ya country we ya Kwaku Obofour call ye no. Sierra wankobi no ofie. It Kwaku Obofour ne Mami Lizzy and the call UK kodi honeymoon. Cause wa ware girl no. Abrantie bi or a fraud guy or any girlfriend. Ena ode no ekochia Kwaku Obofour. Ena Obofour fa echire agye akra no afri boy ni nsem. Na Sierra eni Mami Lizzy no. Sierra also trans na wasem oba nsem a mbeten ne no yembehye mo. Some of the band and we yembehye yo. And a Kwaku Obofour agye boy no, agye girl na free boy ni nsem. Iti Obofour ni twi girl ni sese. And we twi girl na aware girl no. Na girl no Kwaku Obofour de girl no beka na Obofour tie. Enye de Sierra beka. De Mami Lizzy beka. Iti Obofour ba bonte no be ye ne ho se ena Queen ena Sierra ena Queen oboa. This guy when you pretender. It's one Mami Lizzy and a call UK kodi honeymoon. I have the pictures. Mrs. Saturday, adia me yeno. We yembehye mo. Kwaku Obofour me sin me wudam mu. Wo hall na me ye kiro no. This is your hall. Wudam ni ye. Wo hall ni ye. Your video bebre, but the way kiro kekam wo hu say me na wo bom apartment number no. Me de me gina wudam. Ebisa ho say meti ha o na ye de na me beduru wudam. She meti ha but ye de na me beduru wudam. Ye frame Manasseh the word changer. And you want so you smart to change will be out. And you want so nim bibia change will be out. She Kwaku Obofour eniyama wa ye gumi nsemu no. Me si wo na waka kira man kra so won dem no. Ade abesie no. Mama me fa kwan we so. Kwaku Obofour akura bi na friend Alpha Romeo so why no. Sa boy na na fu said ye yama ne nanka amena den yemu ode na mo no. Ohun tehwan wate. Wodi nkra bia koma obi. Na nipa na odi nkra ne ma no o favor on kan yiye. On kan nkra ne yiye sansem se opeso okase twitwaje on kan nkra ne yiye nkyere me. Alpha Romeo. So ye bema. So bisa me number. And what the number ne Sunday o. And I also want me number dada. And ye Romeo frame. Be a man. So na why kramaya o koma Kwaku Obofour. Una wadane Kwaku Obofour kraman. Bema ye di oba wie san ware oba ande ne hye wonsa. Jimmy fuo. Me say, so we ye bema we si ubu a. Call me and start the game that you want to start. The game you want to start it. Na baby am do no wo yere no begina no. We yam be shim wo social media. Asia boy, wo dey na winim. Keep sharing the video for Manasseh the world changer. E dey na wo to winim. Wo kwa sia boy dey na winim.
Me say wooden cram will be the nipana from ya catch me. No one to me can ye. It is also what me number they are. Frame Romeo. Na game na wo say wa plan ya wo be ye no. Gen start game no. Wasia. Ya wo command no kra wo hu so na wo. Ohun say ye hwie gu ate. Jimi fo be me te say wo. Ye di wo ba wi asa chechire oba warende na ma wo. Wo de me fancy ye ya. Na me twen wo. Dari dura na mo behu. She. Ghana for me kan sem bi a kire mo Kwaku Obofour. Me se me wo wu dem. E wa dwen so ye smart che wo bia o. Unya nkwasiafo bi to ore atwotwo address bi ama na moto akeka ye on address ye ode ende. I'm telling you. Enyema meti we yi afa wo ho no. Utimi yi kwata enkire me da o wi ase. I'm the one telling you. Me na make catch you friend me Manasseh the word changer. Kwaku Obofour. Show hall ho kakra keke. Me person me bo bibia show hall ho keke. Aha, hall ho keke na mse hwade. Uhwe wi a eno ano no. Yeah. Aha. Kumasi patasi fie ni ni. Eniyama waye wo fie ha nyina ekura me. Eniyama wo Kwaku Obofour waye wo fie ha nyina ekura me. Eniyama waye wo fie ha nyina ekura me. I'm telling you. Munshade bi na yenko yanim, munshade bi na yenko yanim, munshade bi na yenko yanim. Kwaku Obofour. Abrante we owo hefa. This guy. Mami yi ni full picture ntro na ho niye. Obofour guy we owo he. We fed timber. Yeah. Yeah, you fed timber. Could be timber. Aha, timber wa hefa Obofour. Timber owo he. This guy, Kwaku Obofour, where is he? Baby, I would do boy your question Obofour. Release this guy. I guess I name over Tiana no thing. I guess I name over Tiano. I know a thing we are say. So ni mboni ani boy we di we ase. So ni niama wa mabo we ye e we ase di ama wo. Boni ni ewudi a o ma na di. This guy. If any timber. If a guy with timber. Onu any guy we o Kwaku Obofour asoro ho. We are personal body on nenam. We are sound engineer. On a shirt now sudden machines in any bibia so. Kwaku Obofour ene nyina na hyiwi boy we na towi chichiri de mabofo manishe. One boy Kwaku Obofour nyina na tenase bowi ye bibia. Eduru awudie so a boy we na wosoma no mani ko di ewu di bone. One boy ba ko ye fe na okra. We ye fe ni timber. Boy we ye fe ni timber. Boy we na odi etuo kosi George Obofour akora e friend George so a okwaje George ka e free ni nsem no. Yeah, boy we ya. Boy we ya. Odi tuo kosi George so ene waje George ka e free ni nsem obra na Obofour na se won kwaje ka na mere no. Ye free boy we timber. Ene Obofour de na kwahye baabi me be kire Ghana for. Where is timber? Because one of the sound engineer, I won't engineer, one of the Kwaku Obofour machines,
Just look at him. Only this is the guy. We she ne nuclear things will be in country also was she. But she papa what the phone ye bibia. We fed the timber. Ha o Kwaku Obofour asoro. Boni bia Obofour ni akura we need. Onweni, I will show you a lot of pictures about this guy. Timber oni. Also share in sana. I say Titi. If any timber or Obofour asoro. Timber ewa hifa. Obofour timber or he. Would the HS who we are see our buy, no? The bia would the some to the puzzle. Now, for more brother for we are no one's was say one more life. Boy, when the yiri is soon, the bucket take Agradaa is soon. All because of Kwaku Obofour, well, would dear Branty. If we are some in Kasu Kwaku, now woman ever soon. Dear, will you be a woman ever soon? Woman ever soon. And then, the WhatsApp line never true and to what bet more person of Frebia, the person catcher Agradaa no Obofour, be a member, but to me, what mammy. The program is still on. Timber near. Now, maybe Chemo idea I see with Timber. Timber, nice guy. As we turn about what the Kwaku Obofour. The Obofour pen or the boy we ye. Sabokai wabra Andy, medi Andy audio ba no. Andy can send you audio no say. Emire bi Obofour Fred Timber we. Na ofre no. So womra na Obofour Timber no hu ni say Obofour fra wa fra ni de. An hwa okwa wo ma bi. Nti wo ko no kra na yire. No ka kire ne say Kwaku afra me. Na the wo see sound ye no. Anshan enye papa. Eti se me ko na ma mafie bi mu a bisa Obofour. Eti boy we kodu Kwaku Obofour ho no. Na odi tuo share okra ensem. Okra no na na no. Kwaku Obofour video ye ya won ye video bi mu no. Oye all night no. Obi wura asore ho no. Obi wura na asore inside ho no. Ochia boy bi kan say church or senior protocol okra. Want to say yes. Sa wakra no Obofour di to share in same say on shoot timber we ni wonku no. Me the audio no ba abonten Ghana 40 bi. I want the timber no ebe ka kire Obofour say papa me free fear ba no. Me kra me yire. Etimi ye audio. And was for audio no mamintie. Obo di oni kire Kwaku Obofour na oma okra de sik etuo no share ne baham ana woji phone free timber nsem ana opamu timber man koe sabi sa woni akra ye adwuma na se ka ofun wumpa asobi a wo so from wo so sofo akita bible no ye wo kwan a wo so fa so a nka woni nipa no mpo etena ana udili na ya asumdwie obi anko Obofour nkyemfa adansidie ma abonten da obi anko Obofour nkyemfa adansidie papa ma abonten da obi ani ho enso so Kwaku Timber ekọ Obofour ho no ene Obofour atua boy we ka na de odi aye boy we na awere ho de Obofour de aye boy we no awere ho ankasa na ubisa se young boy si ba be didi wachi no mo bra boy ye say ya Kwaku e eni omo be di wachi kura sana nkamfa so mo me di wachi a sana nkamfa so e wo so e wo wiase me no ka say
Obofour achi boy we ya tumu a boy we eda ma 7 police station watue sika ma polisifoɔ no ama omo torture boy we baby omo de boy na kwahye no ne mobile phones nyina nya adwuma ya gye ne phones afiri ne nsam ma 7 police station na mo polisifoɔ a mo di sika mo gye sika firi nkrofo a ne ye kyerɛ mo de mo nyenti mama Obofour ni Agradaa enye tumi ewo Ghana no mo polisifoɔ a mama kwan dampare wo ba ye giri ya hu de ekosie wo ba ye giri ya dwen so be ya de bia kyese mo de Ghana no papa bia anim hia mo ba ye giri ya so papa de wo beboa ya agenkwa enso so yetumi ka asa media ye no mo nete so obitumi ya ade wo social media no makwachi nipa kro ye no mo nete social media so ye ka bia mote wo hwe bi enso edubra wo so mo take action no mo yimani because ye di sika na mwase ma munti ye di sika na mwase de ma munti Kwaku Obofour obi innocent child aw no be ye adwuma abrantie na Obofour na ye adwuma oye ne sound engineer we bibia wono ne nam openasem one ne nam koba Kwaku Obofour say 2 years ago die munti o wote ho da kura ne ba ne tirim Obofour te ho na anu ya ne ba ne tirim o say 2 years ago die boy we akoton machine bi adi e wa asore ho machine na wakoton adi nti no e hye ne se so wachi boy yitum Kwaku Obofour frɛ boy we wabu obubo boy na ma boy na nkasa ye mre owie na wafrɛ tesan e kan say ma 7 police for ena omo be fa boy we ena ode krono ato boy no so ena omo achi boy we di na kwhye ma 7 na busuafo esu boy we yire wawumpo ne bakitikiti akura ketwa de ma amene di to aduane ama ne ba na die kura eden senka boy bitima pie no waye lala sulala abehwe ne ba Kwaku Obofour achi boy we di na kwhye ma 7 police fo nsa ne watue sika ma police fo no ene ye torture boy no into this guy or ma 7 e wa police fo nsam ni nyina ne se Kwaku Obofour de charge ato de so boy we Obofour unim niam ane na ye o na unim boni ahodo a ne boy we adie etika unu se mre bi ba ade bia ne boy we yaye bia no it will come out ade bia woni boy we yaye bia ne beba bonten ade bia a woni boy we yaye bia no e beba bonten na enam se Kwaku Obofour pese o grip boy we na on pese boy ne be pia bontia be kasa biem no monhwe ade bi asie omo ya process boy we de na court say omo di kan akọ wasi ye jelly boy no na kro ne namu a wone na ye bibia o Kwaku Obofour akora wone ne namu wone na ye bibia Obofour ba Andy wasi please can you call me live I want to tell something about this guy okay and the Andy same friend mama min pini comment no bi ankase bia meboa Obofour ba Andy oh ewe he yes oh Obofour ba Andy okay comment in my pini no Obofour ba Andy wasi please can you call me I want to tell something about this guy okay and you may friend Andy okay Hello. what's up Wendy Fine. what's up Wendy Chamai.
Apom ti say yo. Agradaa mo chairman. Ede yam yanse. Me ya live says ya me hu comment a me ka timba ho asem na em say me hu comment say o say me fro na person ka bibi fa ho. E na me dia fro. Me ti won ka che o. Na ho de. Me sure Na say who say I will fire papa ya say ketu akura. Yo papa mo don kwa e wan ko. Awa chama dance na tia wash one with you for you so what chamber 2k ni ade. That's it. Nyame na ayo Osaa o. That's it. President me bi nyame na ayo Osaa. Amen. Ewiase. Nipa bia o tirim kure bia anwe trofo. Okay. Nipa bia o tirim no kure bia trofo me se me I stand for the truth. Ami shira. Anu am ye video bi me say afede ya bram mati ekwa amonchi ye. Mfa yin kokum we are tired. Ebi dey achu kura normal. Tie koda says normal. Yeah. I don't know TV no many no. It Many come besi. Video be mo be timba no ho. Cause obia semenya masem. Me medin nam. Metimika can promise. Metimika awo. Yeah. Obia di metim obia wiase okruma de aye akutia. Akutia so ni nura atimi mo odin. Yeah. Emo masem na make kan se fa ho a opa agema ho. Mo. Abra tem mindim no. Okay. Na mindim no asoro bi mu. Onso ni me pa. Okay. No say. And then na cha messenger. Waka problem a wo boss ti a kire me o. Wonderful. And then ya me sim that to messenger or me audio messenger. Se na phone na me na okasa wo so na kemetimi asabo. Ama o tie phone o yefo nyina tie bi. Wonderful. Me say oh problem. Boy koya ka kire me say ya twi sutu. Boy na wo di the picture beto so no. Waka kire me say ya do oba proto no. Bo ema ne boss phobia. Ebere twi me sutu no free camp bi. Aba sole anu wo mu ne foforo kura. Obo sofo ni din. Me wo record ni bibia wo. Boy ni see ya twi sutu da. Boy camp engineer. And he said can promise kan kwasi asem so Kenya asem o kan de esre o kan jamasem ni nyina boy ni da recording. Listen to this o. That just all what the information kasa. That boy any be what na bibia kwa so be on recording. Bibia kwa so asoro wo bia from asoro na sase to no we here and now the picture to team so on the recording. Wow. So Kenya so can masem so can kwasi asem so and that boy na picture that TV so on the recording. Wow. I'm boy na catch me pain say many evidence many be. Yeah. Na so boy na catch me pain say o ya twi futu da na de oba na pro no e ma ne oba ne bon koma e ma ne kopie kem promise dem say trying no me say de oba na pro no na boy be 12 before e ma ne fi ho ono so ye pese ye ne kai e ma ne free ne nsem no ye de oba na pro na mo no so bi timi odi a kire sa na koto kem promise e na ye ne kai free ne nsem ai anybody a me dey betima body me kram case no e be si manu George case no be si manu o frame me George na nkasa na frame me was a recording no krada ho George the frame me hotel no hotel no wo dance my friend Chris View Hotel e ho no ko je car no yes Miss Oya waiting that was being town be Nipantia says will be town be. Yeah. We don't hate somebody by personality. Yeah. But we hate behavior and attitude. Yeah. Only subandi ebetimi I know. Yes. Nemo woni pa ban ye. Yeta na enye yenta obi. Nemo obi ne ye na obi subani ne subandi ye. Yetimi time ani ye. Subandi me fa yetimi ka. Only ye nya me fa yetimi ka. Nemo woni pa nya me fa di. Tabi enye ye. Okay. Nto obi nta obi nipa ntia sesa. Ni pa santia man for o platform kese so kan tiri nipa say. Obi mo obi pa san obi akasa o metoi. Kafra, me this year, no, 35 years. Yeah.
Sabi mitimi se oba pe obe nkyere me kodwa be ye se this is of who Bempah from Sandy kodi do obi atem ana obi ayi wade ama na ye oya no crowd sa papa no kwa onye sa me se so fu do nyame hata so papa no bon ye ka to obi divan hata adam me ba bonte be kasa mbe ntu di can promise and papa 631 papa na fa fun no afre me andi ade se ye de o link bi asende mi amake me tese wakasa bi ma me ma bi muta somebody like this some go be up or down for go catch him some trust on kasa o papa nti papa na Awurade adom ye hu no nya sa ye ja can promise e chiri die no ye hu se say die say ye aduma ni betimi ye didi o and ye now be and to be more ye pa e ma ye 1000 2000 Awurade adom ye Andy amawu ye no tumi ko bi papa amawu aye no me na me ye kofa ba nti be se mitiri say yeah they can promise ya wa ma busia fafam nti ya wa ma busia fafam nti ye na they can promise ya ti ne ko pie ye na se ebobo ye mitirim na no kremum so de bro so de komba boom because on man crofo ko tete mo pa woni any savior before say ye no be ba no me frɛ ne na ye na fa na me nim course amate any say ma wura mitirim me ni savior de me ko ye ko bia e ba bu ye na de me nim so onya kokodu ko ya so onya kokodu anfa because diare ani na ye nyina na also many pastor in the man yare ni ni abe man wo cream na be nkoko wo am yesi ni nkoko si nkobi an onre many first person me nya kokodu be now so say am wu yare any 3 hours na msa be now so say me ya mfre na yira mana fam ya ka ti wo paso enko bisi be si kokosi amre nkoko. Okay, Andy. Mate, we da super say we free abamu bi. Ami shira pa. Problem. That's it. Na yami ya can promise. If you so mama wo, o papa wo. Se un go police station da me do nyame o ata so come in some babu ni nsem stia. Ne so fo bia wodi na ti bia da besi ne. Wachi na to sense da. Obi do ha of anonte wa ba ko toy. So be chiu. Obi wo ha achi what to me say on the whole police obi to obi wo ha bibi kitu mfonso bi na waye. Me say asori nya evangelist wachi ni tum wachi wo bia tum me mademuda obi a wachi na tum. Enti enya me ya enya me won so be ka kire me say abrant me achi na tum anaya kokot. Okay, so when the macho we are send the audio no mama na member microphone TV wate. Ami shira pa. Medase pa. Macho mate, TV twen send mama we live ya so. Okay, medase. Hey, Obofour. So mo ti we kasa wu obeka bia Manasseh. Bi agro. Ana bia masheda. Dabi mi sheda. Minim dia make up in their makeup. Me share that in their makeup. I know whatever I am saying. Abrantie. Hey, Osafu. Yes, sir. Now, what is saying? Nyamete asio me ho ye pa. Osafu say we ani. Nyame. Now, what is saying? Nyame adom me ti ase me ho ye o. Program no should be. Now, what is saying? Timba samana ya mairo ho. Timba de someone na so ni so de one na. Dabi o timba ye krachi mi o fi krachi ha o minim case no. Timba fi krachi. O fi krachi ye area ba kwa e fro bright. Na mi wa ho anumre. Do oye voter ni o. Oye hani, oye gwan, oye hano free. Hano free. And the minute I mean, na metia ka unza mankan kama kan waza mai un video.
Yeah. Abrantia no wo abetena wo nchen ya ono wonam wo asori ye engineer enye easy so be ya asori kese engineer o. There be Se Kwaku Obofour chi branti ya tumu a wodi ni ko jela mi yente wene se bushafo nte. there be Bushafo nte. what you boy not tomorrow would the boy Omudi ko a friend is in court. Omodi kind of court omuko duru ye no na omo ahye se ebe beli abrante na agye se yenya obi a wo kita efie o abrosan ansa na ode abrosan no abaye corratra na otumi esan be e de amaboyi boyi so mo amunim se oni obi a Why Obofour dey? oni obi a Bente wa ye utai. Tima ye utai. Minia abra. Tima ye utai. Tima dam. Odam se si a. some say we are timber dem e o ma 7 Obofour de ni tiri de do Kwaku Obofour tiri mo de Boni bede tima. Boni bede tima ye. Boni bede mi ala ye. osi Tima ye tuma. osi 2 years ni machine bi ayira 2 years o enye no 2 years ni machine bi ayira enti timber na afa Na sacrifice a timba ye wa so ho 2 years machine say e dan abrosan numukura wa so machine wo se ko jeli no wo se wo de ko jeli no the boy no ko je ye wo nyina abrante ya no mu complain say untua ne ka de otoda kura omutimi yire no so mutimi yire no ma nyina pia bonte ba ho se ma bedi sade anti min am so na maro kontinu ye nya phone kura fro obi ya da bi no na the phones ni nyina dundum ne number bi anya adwuma ozo fu Xavier ade a e wanwa ne se ade na obi di Obofour echi a eya na last minute na opese o mafia ni parliament ase ade ntia the odi wa ye na ko da wi to open evidence at all no correct because odi etire Mate so Xavier I will. So we shed the way we are sacrificing the whole power of Kwaku Obofour sorry pa. Obofour etimi achi we are kwehye musa no. Share. Kwaku Obofour. Boy mi ka say wa wo kitikiti o na yire. Oba ne si papa. De me di tons yo kura ma me be ya no mukura ye den. Mi kunu ho na wo pia koye ala kura mpa. Enka mi betumi anya bi ahwe me bai. Sese mi kunu na Kwaku Obofour achi na kohye mu ye o. A wo prepare se yemfa ne nko jail. Na sese bi wo yo sofo. Na wakora mpo ya ade etia wo se den mpa. Asa wo sofo de. Enka pekwan bi so e. Na wo no wo ba na nkasai. Na siesie no ofie. Untiri ni ye adwuma bi ma wapam no. Na wutumu chi obi ba. E de boy na ko hyem. Am wo wi asa prepare se yemfa no nko je. Sebi Obofour obi ba na odo be ye adwuma e na ye ananse. Obi ba so no ye adwuma e na ye. Evangelist or kan Bible ma o e na we free wa sore. Evangelist and or kan Bible ma o e na we free wa sore. E ye den evangelist e free wa sore. Obi antimi no ntena. Onipa bi antimi ni Kwaku Obofour ntena. Na sebe so ti wiase. Na se sana onipa obeya bisa ho se eyema wana. Osofo wuntimi mfa asem nche. Meso de usuni oban na oban 2-1 ado ho akobo Agradaa no. Egudi ampese mudi wo Ghana no. Eni ti na ado ho akobo Agradaa no.
boni a mpese mudi enti na odo ho abo Agradaa no na me ka secret bi a kire Ghana fo ne Agradaa di video bi e blackmail Kwaku Obofour obi antie mi ye pa Agradaa di video bi e blackmail Kwaku Obofour na sa video no a secret video meno ka se kura Kwaku Obofour to car e di ama boy na video no e free de ho no Kwaku Obofour to car di ama boy na nse ya na Kwaku Obofour nko a wo fie kaish mezi video no ho edam de ba beto abonten Ghana fo mu yem be hye Entira ya na mehwe se mo yem se ye dew ana mo ho yem sire o ewurade o ti se dia wo hwe Nigeria movie na aise obi akum obi na sama na bani pa no so na obobo no aha mo hu sa de ni bi ambese me kire no ti se da wo hwe movie na saman abegyina obi so na obobo no aha na obobo no aso obona so wa no wa bono ade wo tusi no wa sole no wa bono no wo yese aha me kura de omo kan so no first na so e bia na wa boro se Kwaku de wi ni de onya twetwe sa de ande e bia na wa boro ntina na wo hwe ase okay Obofour baby so the Ayaba Godson Clinton. One na video na beto abonte no. Godson he mame kan se mi kire wo comment ho. Se empo abrante no waye Kwaku Obofour den kura. Kwaku hwe no wonsiesie no wo fie. Sabe sese so jelly boy na eno na beba na koma atone yem ana. That's the question I'm asking. Se Obofour jelly boy we ya eno beba na koma atone yem ana. Eni ti na wo ye nyamedwuma. Eni ti na wo ye nyamedwuma. Eti se osofo no obi aye wade na emu do se den kura. You should just exercise patience. Na woni no enkasa seba. O ka bia na enye ya, you solve it in a cool way. But say ye jelly timber. Ne timber kodemu a. Na osofo wo na wudin da so a. Opomboni bia waye wo bia no, wo na wudin da so say we jelly na. Do you think say efe? That's the question here. Enye ne ni kwan say Basaa nso. Eni kwan say Basaa. So what I say? Because sikenti. So obi afa ade awia ama ade no bo eso. Waton ntini bo so, ntini bo eso ntini waje wo jeli no onkodem. Na eno na bema ade kodi asan ba wo nchen bi ma na. And it is not true. Uma enwene ye ho. Kwaku Obofour media ne say why do you be out gonna say who ye be an you're careful now what that but when I go abontain what do but me see when I go abontain it in crofona mo say more small mo na nka mo aba me fie no e na me twɛn muturu mu fo no mo nkɔkɔbofo no a mo gyina social media to threaten Some beba no mo na me twɛn mo se nka mo mra mo na me twɛn mo se nka mo mra na mo ba be fesi ade bi a mo hunu bi da o mabrabom bema me say ade we na me de kyerɛ wo but I see the word changer. Manasseh, the word changer. Kwaku say obra uko UK no. Sierra efra o kan se bi kire o.
Sierra. Marcus want to say Marcus ho ye de. Marcus ne ho ye de. Marcus ho ye de ye pa. Kwaku Obofour be cast match no. Hwe one boy you know. Wo de enche na utietia oba ya aso no. Hwe ne one bobo no. Anko bobo na nkotietia na pirepira no. Washada wo de ni begina bonte na wo je ne ho kwinsiara gay so. Sa wo bo na ne sa wo bo no. Sa wo bo na ne sa wo bo no. Obofour say o UK no Sierra Efrel no kan say bi kire o me be kan say nkra kire o Sierra Efrel no ka kire o say akronfo akohia no age dollars bi sika bi afri ne nsam sika no doso pa ofra o ka kire o say akronfo ahia no age sika afri ne nsam ena aka kire ne say emane worry na wo bedura babia akronfo mpanimfo no nyina wo bia to wo frɛ wo bia akronfo bia o hia na o gi sika ne bia no wo bema omudi sika na ba na mibisa wo say wo beduru yeyi no sika no won sa kan na bofue sika na Sierra say ayira no dollars bebrebe na Sierra say akronfo ahia no kwan ma gye no wo ba ye no sika no won sa kan ana wo say wo be frɛ akronfo nyina mpanimfo woni wo bia na uni akronfo nyina leaders nyina woni wo bia ayampa so krono boy wo na kasa na wo hye omo achi wo kyerɛ omo de omo nye bisi boys we no omo nye sika no ho never trust them. They do anything. And Kwaku Obofour mo kas wokeka minimum apartment no di e do kas odi agro obetima se sika am obi abenante ahwehwemi akume keke no wasan fa play na ba she he can do it. He can do it. Deborah, give me your number. Pin your number for me right now. Give me your number and let me call you right now. Give me your number. Write your number and tag my name with it. I will get it right now. Are you serious? It will be true. Yembisa se sikano wansaka. Sikano wansanka Kwaku Obofour me catch no plane say aware na oti ase no oba no se de wusi bo no ne de wo tete no kwinsiara no wafa ne ho adwene me mpese waware ye begu ti me ma wo fela bofue me mpese aware ye ne begu ti me yi fela na ma wo watoto ne ma ye me yi fela na ma wo watoto ne ma ye Kwisiara frel no say the dollars ayira sika bebrebe pa no say akronfo agi sika na free ni sem e na so ba wo be fra akronfo mpanimfo nyina me ya hwehwe na de sika na ba bato ba yi sika no sa kan na on san kan Kwaku Obi say yes, but I'm over. Send me Kasana so for India. So by Obi see Manasseh. Thank you for prompting me, my dear. Mamishe. O comment today and I'm a kaya seven. Okay, yeah. Madred Mesa. Also, Manasseh, you have forgotten what you were talking about. You said Obofour was beaten by a ghost in his house. Yes, Mama mean kind. Me yena also for India. Call nearby, you know. Mammy can we na me fa Kwaku Obofour de numra.
menka siara de enwie na tio wo ba ye no sika no won san kan ye mi yi fela ma no wasiesie ne ma ani so wate mi yi fela ma na mama wasiesie ne ma ani so ko wanwe ya ene ma besesa ni ti ameka sa akiro ne se siara na hu ni sara fa ne ho adwino siara ni nua ba ketua na ama na wo da wo wi ne todwo sa no ene ya afa ne ho adwene bruta etino waye na adwene se opese ofa ono ene ni nua ma no ene nkoda no na omukọ aburuchiri odu aburuchiri po be jao Obofo me na make a chiro pira so make me na me yi fila ama wo fila ene me yi ama wo sa no mo be dem so ama mo proof mo pa mo me dem me mo proof she siara me see Marcus ne ho te sen ni Range Rover no so de efe ne car na efe papa Marcus car na efe na Marcus ne ho te sen she na msi minim se Kwaku Obofour ne wanhwe a be briefs yara ekunu ne minim se de ahwe a se de Kwaku Obofour bi si abusi yara no o da bi se aware de me hwe mani ngusa se mi yi fila no Kwaku Obofour hwe ese mi yi fila no man tentem kra no bunko tudwe pane chawo because the odi again no ya akọware Mami Lizzy we on na kotwa time ewo UK was wa sheda wunti eto no mpane na mo woni nyina problem nko o enuru omo nom nim niam omo famu no ya de ketwa so hu ewunti o odonti okowo ne to mpane ye eye niam se de be ye wani beji ni nyina chi uwi asomasa akọware Mami Lizzy na oni Lizzy etwi time wo UK na siara de oyedua so so oyedua siara so oyedua hwe David bo mama ka kire me pesa awade ni begu awade ndi eni kwanse egu awade ndi eni kwanse egu Benis Antobre mi sister no akasa ati majai musimi jai ma wodi em say na muti o ya ba na ye kan asam na wodi jai sa na muti ye since mama dollars ya asam majai ka mama asman be kan majai ka sa na muti ye say ya ora he mo asumi no mo na wa enti mo kan menti a comment no ba na eba odopoku ya general stop that. Stop that. Obofour will beat here tonight to Mati, my guy. Yeah. Oh. Comment to say ya bana modeba. So obun na Sierra, I was so report to make Kwaku Obofour a chino. Chia. Missing me on near me crameno. Eni ma mi si ekura me no eye ne ma ketua sa o mi do nya me she mate mo de masi mate me ne mo ana wa ha de mo be kan bia na mitie so ma kan mate ma kan mate ena mo so se me domo me doma hwefo pa me doma hwefo ti de mo be kan bia mitie Dem be kan bia mitie etefa so sa dia na mpesa me kan bibia o
But I make sure comment here many actually. Obri pobi yiri pe na ba chro comment ni na menti ase. O se me ja o be dey. We be say menti ase yi pa. So ahu. Ese wo ho. Ese wo ho. She. Eni me gu pono so betime ye gu fom no ye niam aketo o. Ya na nkrofo aso yemu. She. Expose ni dia Mr. Obofour ne Agradaa omo so na migina sisi. Agradaa de sem so mfa ne ba ne mra. Agradaa de sem no so na migina yi. She. Ma have me pa niam aka me de begu abonti an ma have me dodo. Ma have too much. Munjai sa. Oh, ombe tu no dia. Ombe tu no dia ne se na ye prove ye ho. I on be tu no dia na ye prove ye ho say ye wo. Aha. She. Kwaku abeba wa we. Ge we say. Asoma me ka kire wo ne hwe na wa ma ge we say man frɛ na entreten no. Hwe na ge we say no, wan frɛ na entreten ne. This girl, e fɛ ni Jennifer. Aha, ni dia dan so eye Kenjilo. Aha. Oma me block akwa bi o se e fɛ ne Frank wan. Se wunni no se na bie mi page ni ma me a, obeka kire me. Se wunni no se e na be bie page ni ma ya obeka kire. Abeba ya oda we me kana asem pa na me beka asem a kire mu. Minim dia me beka pa. Na me sere se wonhwe na akwara we mo ankofre na entrete no. Business ane akwara we ye na ye. Mo fancy. Gateway or ladies. Or guests. Or guests ankasa because will be a pub ewo tabora. Yes, na ne pub no or guests gu ankasa. Or guests mu guests ankasa gu ho. Enti Gateway say the sponsor Kwaku Obofour Emma. Aha. Yes. But this Kwaku Obofour can was me so camera do over so camera do. To me so much so we me can on so so. Or so me so. Tell you who so call. Someone me de be bano. She. She. Me see. Abeba wa we na de ma ema Kwaku Obofour. Ona de ma ema Kwaku Obofour. Obi say I should come back to the dollars and the goods. Oh, one so see me jai, one so send me some brasso. So which is which? Decision we are making here. Get when I did ma ema Kwaku Obofour. Aha, and a man or the Kwaku Obofour no. I business. So what do Obaba member will say? What do Obaba member will say? A man of the background I can tell but the Gateway will through Kwaku Obofour the Obofour be can be an utie. The Obofour be can be an a Gateway utie. It you know business only Gateway and win die. Na maybe abeba we connect ma warning ni maybe ado omo fa mu no ni nyina be drum ho. I am showing this girl Gateway there so on the onye business na ne ye. Aha. Business na ne ye. But the woman say adwuma bia Gateway di ama wo a wone ma na de no
case ni nyina be di me Manasseh we kura me e wo manim edam nsem se ya edam nsem Mesi Kwaku Obofour video bi akodi Agradaa ho na munti asem ni yepa tama na me kasa na me kan se bi kire mo se ti se Nigeria movie obi hwe movie na as a ghost ebo obi no sa wo hwe se de Nigeria movie ti a hu nipa no but ghost rit mu bo nipa no ma nipa no timu tuhwe ana otimu sore ana otimu chia ni titimu chia etimu bo no ma bibi ye no aha Kwaku Obofour ewo fie ono nko na wo na wa start etiatia mu ye saade ni bi they say unko ato na ghost ebo no opie ye no na ho a odi pie firi dan mu de benante compound ho no enya de ketwa ena akura bi boy no kura no wa firi Kwaku Obofour ho na nse ya wa firi ho ama Obofour afa ho atoka de ama boy no die ntina wo toka e de ma boy no. It's because of the video na boy no e de blackmail you no e ntina wo toka de ma boy no. No me chiro ba bia video ni fira e kodi ho ena boy no video boy no me say mo betena social media kasa e say see say mo ye okay ama but mo boa eni ma hihye mo ho eni ma hihye mo ho eti boy no a video ena later boy no crowd so wo free ho we no send the video no ma ena boy no di video na blackmail you what toka e di ama boy no 2 assembly see ye no na boy ni suru eti nipa boy no e kan assembly kire na e ye Kennedy afre ena onu nsoso ena video no mo send the man me de kwan fa so binya video ni de ene me nka ho asem kire o kwan me fa so a minya video no me nka ho asem enkire o. Yes. Kwa me fa so minya video ni de me nka ho asem kire o. Me ntimi me yi enipa kro ma sa ma ni yeye. Enti wo bra o mo di video no e blackmail wa talk am mo wie no video no de akodi Kennedy afre ho dada. Di Kennedy we ka se video no woni asoma meka 2 I would have done yankopo. Eye den na man kra de nya video ni bia omo edema Agradaa. Eye den na man kra de nya video ni bia omo de ma Agradaa. Asade na Agradaa dia blackmail you know say one surrender ma Agradaa she can use that video to disgrace you. You know it. Boy, did you be to me yanushe? Because meneno krakasa. Meneno akasa. It will be to me ya boy yanushe. Me say, Kwaku sa video no. Akodi Agradaa ho no ma wodi blackmail you no. So we tie me a sa video no nko anti na wasaranda. Wama Agradaa ma wadani jimi abegina social media na keka nkwasi asem na brand ye twaso na me ena me ye the master of the video ekura me me na me ye the master of the video ekura me na wuna ubebi sas na someone be na ebobo aboyi sunsun be na ebo no ade na ye nintia sha me say me de me nkasa bebre o na ade bia me ba bontin se mbeka bia no na me kita nsafo bi efiri baabi Jude mo ba bontin amoye mo ho ayesem de owo bia fa bra me si de owo bia fa bra
Na kromu jina Osaa na Basaa na mani so atemu yeah. A friend of Manasseh, the word changer. Me didn't know. Me come back as a Muslim jai. Me can't dollars as a Muslim jai. This is family young day. Me don't come over me who dear me is a mere day. We sika, we see jai, we sika, it's a mere day. Ghana for more passive strasel. It's a mere day. Me say it's a mere Ghana for day. It is Misramo pa. Wenipa bia wutie mi bia afade we hye otirim. Me se Kwaku Obofour. Ye wadwene se wo akokodura wo sora abebu bodin didi atam na sefo na. Obi so akokodura onso betumi aye niam bi so di akere wo. Me se wa man krado na oba ya wa bedem ne de. Hye kai. Menye hunu se wo na wo soma ani. Na wo na wa kire ne se omra me kika ne kokoso asem kire mi. Ah! Media ne dia kura dia me fa ho kura. Meye madwuma. Meye madwuma se de tie pepepepepepepe. Hwe. Na lady bi awo, Kwaku, ameka asem kiro, se wo hyishi wie. Na se wo ebo ani so wie a, ene wo ba anko empamu enka nkire wo ba ne se, on take video da. On you very careful our life. Nkrofo be blackmail you sa. Oh, say nkrofo AC blackmail you jisika no. Too much. Too much. Aha. Too much. Masa, you're very careful. Careful, make us say yen say. Who do bonia? Can we say obi suhunu wo? Yes. Who do bonia obi suhunu? She. Because I good ye bi na ye di wa ho. Oba no be trans na ye devil na we na mo ye dogs na we ye kraman na we ye say masa we be di obi ato we be di obi unye obi a. On taduane mo obi ani. Wo sika wo fan show obi a. Se nhuna wudi no de ye ho kwan se be ka kire wo. Ye ho kwan se be ka kire wo. Aba me kan so ma kire mo so ye di na wuntie wo di jai ah wow mo ye kura mo dum ja kura do mo viewers mo dum ja eto da mo dum ja ah mo dum ja too much asama be kan kura ne de kura nke kwa wi an kan be hu se de ete my sister be Benny Santo, like, oh, there are certain people when you see their comments, you have to at least, So I was all concerned among what we say, Omega Queen actual commenter. At least there are certain people when you see their comment, you have to at least. Oh, you see, yeah. So Kwaku said the audience say, oh, damn Crawford, no family me feature. I'm the old damn me ya. Miss me day will be. I dear back me video I'm the train be entering I'm the video through. I just want you to know, say if I have a video of your where ya I can say hola. Actually say I have something I have not shown to you. Aha, some hola has a video. Let's just say we will be a main fan channel. Se me wo hall has a video o hall I wo kumase fie na wo brother man patase brother man ase ho no
Some was a video where a whole video dia. And you're naturally say Kwaku me wa die bi a me mfa nkyere wo. Me wa die bi a me mfa nkyere wo. Enji wo mo kokoma mo achinje. Enji wakoma mo achinje. Me wa die bi a me mfa nkyere wo. Enti enji wakoma mo achinje de bibiara da e wo me ho. But na se ambo flat number. Ye ni wo sofo ni flat number. Ye ni sofo ni flat number. When you flat number say. She. Media wo dan mu kra na minim. Minim wo dan mu nim niam ekoso. Minim wo dan mu nim niam a ekoso. She. Basaa. Me see, mo dia mo ma game no start. Na game no start a ye nyina ye wa ha ye behwe. Mo ma game no en start. Na game no start a ye nyina wa ha ye behwe. Ye nyina wa ha ye behwe. Mr. Adie bi Agradaa video bi obaba bebo na de chie bi a kire Ghana fo bi a ye key. Omo ana de papa na si won omo de camera si ni so na omo ye de omo ye na ye key. Won forget it. Samo so mo mama kan makusa asem. Na mo mama kan dollars na asem. Na mo mama kan siara akwantu na asem ni nua ba na asem ne dia. Ene yamate. Me de besia. Nyame ya tonwa. Yami adu wa dia ke yira we beba because ensem wo but then dey we be so mo no mo de mo me di mo achi a mo so mo ana mo mama na esi ye Manasseh ti de mo be kan betie na mo we spark me dia o be din se ngru na spark me dia eni ye chale ye de beba bonten aha ye de beba bonten papa na mo Kwaku Obofour de make sure ni say hwe yiye. I said ya wo tete kwesiara no wawade no angu onse ne me gu fo mo kra wo nya we no eni me gu fo mo na wo nya we no hweniye Ghana fo de mo ba ebi no mo ba nkwase comment ko mind games bi no wote ase sesei wuru ntama me firi kasa e ane na wo betwero nkwase abrofo de ama me. When time me free expose ukrum a bisa Ghana force asembe na me dia ba me mo prove wo ho da onyame shiro bibia nyame ya doma ochina ahwe ya meka so ma yenka nyame ya doma ochina nyame ya doma ochina me de ensem bi ebeba besom me mai de ti ameka se ochina me de ensem bi abesom wo ne se ma prepare die bia ochina ni Saturday maybe bie so e part 1 and part 2 e ochina ene ni Saturday we me de bebo kokko na ochina ye nam kwan so ebeba nyame shiro bibia onya kwan wo hwe me da ase me din di Manasseh the world changer say won subscribe me a subscribe me ewo me YouTube channel no so won follow me on Facebook so follow me ewo Facebook na me no yenko nyame ehira me da se expose no aya da me no Kwaku Obofour eni Agradaa se mi gina omusu eni me kan okra kiro se mi gina omusu eni and the Facebook ye the 2.4 ena na ewie ena eso ate aba form yeah eso ate kura no 2.3 2.2 ni ye di wie YouTube ye the 1.6 and 1.4 1.5 1.6 yes and ye the ewie etinyame ya domo a ye bechia obibia beche yenka me da se ochina let's meet. My name is Manasseh the world changer. Bye.